Ketheka wirigiro bwakwa nithirite uri na weekend njega narua Jumapili tariki 16 mweri Juju 11 mwaka ni 2025 beta wakabwe mutharimi monani wetu wa mathithio ni Paul Gujiri ngushugire nkatho cia mwanya ni bwega muno nondu bugitana mbere kurumirira ikinya gwa ikinya nondu bwaku ni tutwikite nyumba ya nteto ira iri na igweta kathetune ka Amiro kumakirini kiriwe asante sana kwa lulu nyagwitana mbere kututhingatira kiri mitandao kina Facebook Admero TV Kenya, YouTube Admero TV Kenya na kiri mitandao ingi ya Kinandi Admero TV Kenya naru atokubanganitie mantu kathomba ngaithira ngikumenyethia mantu kumaturene na ndikibetu banteto bakinyite idigiri gotigira ni bakumurika mantu kuma mashinani inde nyumene wa kirimetha anteto ni mubango jwa rumure rwa siasa ukethira ureteri ni Njeri wa Chope naru atukimurika kiothike siasa 2027 likana ni weekend kiama kia ODM baithirite bagi kungwira miaka 20 ya kwithira kiama kia ndite miri ndigorone ya Kenya matemo ya gisiasa ya kiarua kia thoneki mambura ya gukungwira miaka 20 ya ODM na narua kiri mbuto ya siasa ba Kenya Kwanza bagitana mbere kuringira ndebe thirikari Teresia Marsabit akiaria Samson Cherargei ore seneta wa Nandi agitana mbere kuga batwe inya tugita methene na akiama ba ODM kwariria karata ka 2027 giti kia Professor Kithure Kindiki tutethira tuginenkanira otaburea tutitikiria Rais William Ruto ethira kiumira kirigiti kia Rise ni miario ya gisiasa ide narua George Kenyua ori chairman wa vuguvugu na ninge wari MC wa Nkwene nwe Nick Burgo bakethira bagitonya garone na Njeri wa Chope gitariria yonde ya gisiasa 2027 ini betegedia twambiririe teto shetu irato kubanganitia kirimetha ya Meru TV twambiririe na shigi kiriro na gukaya kwa Alice Nkoyai kuma Achenge ni akachiwand igishikombunge kia Igembe South urashumiritie kuromba bara ni antoba wendi bubwega ninge atongeria kuma mwirio yua Embe kubatetheria bare mushie kunogokia mwirio mwendo wao Stephen Gitari ura kwa igitarira ya juithirite juri nyumba ya Mire Nyambene Mochari nandi baugite bo nondu bokwaga mbesha nondu bagwinyileka kiuchumi mwendo wao batithirite bakimunogokia kwa igita rira ya mwire yori Nyambene Mochari riboti ya Mukiri Nkonja Ninja ya Alice Nkoyai Teresa Kaloleni Achenge akachiwandi Igembe South rina kieba nontupotua ni mukuru wanje nwe Stephen uraba kuwate na batire naomba kwithira kwa Mochari Nyambene level 4 ende jeje bakwabo ni baremi kumba kwitha bakimurita Mochari na kuya kumuru kianja kwa nonto mukai thina nikebanda mito maroto nabo ni babwithitie kao kuria mbesa se kumurita Mochari ende batomba kwithira bakisiona nocia twene ntuku nyingi muno muguma ewita hospitali kuma 25 mwanga thai twereti ucemania kamite utie gintu kiomba kuwatikana kinya nombi twereti ototirimana bira bironeka bikara mwikura kinya gacai mwanga thai wari turi ata nkulukia tariki 10 ni ombe acite kwana ciringi ngiri cionekanite ende twina thina na itukwenda utethio itukukuromba mwesimiwa ngabana mheshimiwa Mutuma Ntwethingia tulikane we mwembe omwiro no kumababa mathina tuonete ya mwiri yo mutanocia yukorea cibitari tafadhali itutethio tuyuthike no kinyana baba bona kaburi kethe mwiri wa batu turagimbia sikurita nao na tukariwo na nyuma na mbere ta gwimbia cio tukwana na inya yanje yaume twayutire nau tariki 25 na monkera thaina na yuri atukwenda aturitia atuya tuthika umuci no na bake baba mwana ngabana inkuromba tuthanire mwiri yu au njenero yombe okinya tujuthike tuona kinya kaburia no ututethie no tuthi mbeca cio inya cia kuria nau tuthi na inya bira tumbo witethia bio inya tukomba kwira thoro kona video bara baetwa ibeye buru baba iberue kiao na baba tethie kenda twana tutumba kuthoma tumba utia ukiria muciari oke ora otina thina
ori wende ni barombete otethio kiri antu bawendi bubwaya amwe na atongoria muntu uromba kwithira akiringithwo ni nkoro akarita mwendwa wo mochari nake akuru kwanja na irio njeje ya Alice ikomba kwithira ikiona thiri ndi chamani lakini kuma ntu ya kuthurwa ndi chamani antu bengi muno mbona ki baduche chathoni kuma ndi chamani tona ga tukingi yaki ndikurangirwo ndo mwekuru wambira we na yirwe ni burecha na yiri murimo wa chukari na mpio ne mwatire ende mukai ndauria ndire mantu ya na yethirire iko mwekuru atukaria tukunyinge mwiri wa mukuru wa Steven Yetale yo tutero mona mocha yuthi kware mwekuru ngwa no ka kumia ri mwako lapsia kawa na seo baba o akuere inio kyo mukuru na inko mama we ngwa ne aserue no oninti no ni kweta baswira bidankona ndea kabarairi no ndrombe wa tutethia mwere yo kaombo ginyinya mucie tukayona ginya mutuma twethinge tukukuromba na kwini yogo nene uturire mwere yo tombe kuyureta mucie tuyuthike yana baba bona kinya kaburikethe na kinya bubu ngoni bwani na tuko Nkiripotera Miro TV kuma Nchenge Akachiwandi Gembe South Mbita Mukiri Onkonja. Nawe MC wa Kisima Patrick Mutumana uri mutongeri wa baraba inge kire County Assembly ya Meru na itete na mbere gukatha kira kuga ni weti na mbere maturene nontu bwangotaniro na thiri igatigatika atongeria rungu rwa atongeria bwangabana Mutuma ntwethingia miario gwa tumbaru ni waziri wa Mishetho Elias Murega. Ripoti dure mwandiko wetu Anteto Mwede Laiboni. Akiaria kanisa ya EAPC ngosi cia MCA wa Kisima Wandi norane majorete Linda Kirembunge kaunti Meru Patrick Mutuma na gutaririra ngwataniro ya gavana wa kaunti Meru Mutuma ntwethinge na MCA situmite Meru yona weti na mbere akiwa ko kaita kameri emekai yake barabara Kathomba Wandi ne tibwethetwa mana mirandi inge Kathomba ya weti na mbere barabara karana takiri ngaba itiya bikigwa dironka ibonete kumadirikare ntodinkie kwenda Gwede nisitete. Okoma kumangozi shara maritatu kuja ndelo. Kiribi no akoro te barabara mteja. Tojira barabara chioni. Takiribi moran ingi totekerite. Tojira kwa kenya sibitara lolo. Twaka sibitare, twaka politeknik, twaka ingeloji chiara lo muro, twaka doko. Dai tu namgalo ke to intime to achokere to dia politeknik. So oni buka gocha kwa pitete kumanto ilingia koja ngoge nyinge na ikone kana. Kali pa psikolojia to ene Joshua to kwa pa na kikoro yo durare mwanzo tola kurukiria paje chinge na kwa mbili wana to ala kibungu ngoira ko kona na doju wako ka uko ga tumana admiria ta kibora bakura to 7 kabwera taka nguge kwa nayo ni mearia wa timbaru ne sisi wambe ombethe na Mishetho kaunti ne Meru Elias Murega na MOS gavana na buchokia program ire ari mutewa eko bigabana ora wezere au atria na mu program yare jaga eko platform eko create muge na kwa youth kubaitana manzara bomba kubateria in terms of skills. This time Governor Isaac Mutumana with the program here ya naoni na nature weekend atomba wa empower youth in every ward. Madra mechela kwa governors Mutuma Cup irenya yeto kuga more than a game. Timo chela wakelo kuchela kienini. Ito kutumira muchela zore na haiko intereswe nderete kirere dis na tokeza every sub county. Akiaria Murega na ritete mukana kiri baraba kwenyangia na basukuru akiromba aciari kumenyerana bono tiela batotonya kirenjara cia mang'ang'ia. The young people solution itimandawa solution itikotonya kiri tabia itebui solution imukara kiri kanisa na tugategeria kanisa kwa hope kiri young people betu tole amwe ugana betu bari lazima bakarue na arume barabara yaza lazima tokariana betu bagatumiro bwe ibe school togoteganirio na kanisa tuegere ni tuembere no Meru County is among the top 5 counties ireko gwetaniro na ana kwithira bena ana besku yo tingi chenjega na woninde umo atongeria barabara ngamirite ana ituenderete kukasa sheria ikenda to protect the girl child of Kathomba na ina bagwa kuru teberie ni au ikenda no ndote mwana okae wa mwana school gutena murume ariko au
koi to protectiana baba na ndugo ina sheria ile sheria ito baba ukaliana kurukia ora bahati tuena toba meta na kubatenderia ora to mubakalia sheria ile ita Sexual Offences Act ile kuba wela kudefile mwana ogoi itaenda miaka 15 weta data na inapo kungwa kabisa sawa. Kiripotera Meru TV kuma Kisima Bore Mbita wa Mwende wala Iboni. Oreria nthande cia gisiasa Meru citite na mbere guchacha minti mugeni athugania kithurano na kiumia twitite nacio siasa cia one term two term ningarukano ongarukano ntuko ontuko nandi asiasa bakiarania metha ya nteto nibetite na mbere kuthetera itagari ria uri hagi siasa egwita na mbere kukatha ninge kuringira ndebe thirikari ya Rais William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki otabire mwandiki wetu wa nteto Kirorio wa Stella gutariria iu gukumbatiria witi na mbere mwingine yuritwe kugwata mbaru a thirikari ya William Ruto hamwe na Kithure Kindiki ni uge Bwandore Sinkonge uria ni mubunge aja county assembly ya Meru no kana thirikari ne no tutwaka opposition yotheke tukona thirikari niyo ina matunda lakini thirikari ya President William Ruto ne ndo abwera gitumi oni kurunga mabuga tuta thirikari niyo ina budget niyo ina stima hiyo niyo ina pesa cia barabara batirimanite kanisene ya IPCA ntere cia tontora na Stephen Mongera uria ni mwaria ubisine ya mubunge wa Central Imenti Stephen Mongera nethirite akiuga cinchuite na mpithu akethira ari ntangurutano ne akoroma giti kia MCA ntere cia abothuguchi ya gatigati oni bugite nada mwaka robo giti kia MCA na tobeto mwere mukamakeni ingo diro kabo boche katikati nemiji kuri kali mwanarua ndera MCA ye yeto ya centro oiwe no kwa na oni na mucho ito kwa ngaratania wana Yesu asifiwe oni na mucho ito te diata ito kwa ngaratania mumero ga musejore akuru yote kwa ngandeli ora ya utena akuru kanisa neji beku ka bateku beku nyajara ya tumbika ya kombika awage ajumene bishop idara tiene que ngozo que cada uno kwa kanisa hili iba to que kwa mesema yoku kuma ntere cia tontora gukuni wandi abothuguchi ya gatigati gicigo mbunge gia Central Imenti ngikwinyiria ntoto rietwa ni Patrick wa Stella na batongeria ba makanisa ya Kikristo ba kia de St Anthony Nkareni ni interesha Tharaka ni betete na mbere koria ashari kuthereria miji kwithira bari na thiri ningi na ukiri baki meneria ndo ashake mushi bakuwa ni kwaragania nja inyingi ningi ni boritie ashari kumenyera na bao igiteneri rerutha rwa December riboti ya Dagara waigona Bwana Ibrahim Rutori mushirika wa kanisa ya Katholiki agatunga parish ndani ya diocese ya Meru antio ya mundu no mbeta kwethero akiriongere kuruna kuroba St Anthony Nkareni rere wandini ya Jakariga atigera na kubathomithia bora bakomba kwethero bakimenyera misi yao muno kagitani gaka karuthana bari misi
anga Maruta akĩrĩkithia aciari babatĩri kwĩthora bakĩmenyera na bona mũno kwĩthora bakĩmenya kũrĩa bakũthiĩ gita kwa ihinda akiuga kaingĩ kagitani taka nĩbo bakwĩthora bakĩthũngĩra gũntũ gũtarĩ kwega kũrĩa kũmba kwĩthora gũkĩbaĩkĩra ũgwati-inĩ kĩrĩ mũtũrĩre wao koguo mbũjĩte kũgana nabo mathũgania megie mũkarĩre gwa muntu na mũkarĩre gwa mĩciĩ nikenda musingi wa mbere ũrĩa tũgwaka turenda gwaka musingi wa ana bara tureta nthiguru ino gwatuĩka tutigwaka musingi wa ana bara tureta nthiguru ino nthiguru yetu nĩ kuthii ikiyumbayumbaga nontu mandiri kana bura mwana bati gukura kari aciari betu rimwe batiganirie na andu airi kumira mono kuri ngurano ino ciana baba nini iciretete wasiwasi mono kinya ndene ya makanisa monthe nontu wasiwasi ire kuoya mwana rutha muranu munthi runi ukaigwa bakugana into bira bararuteirwo muranu niura kana bakagurana ukaigwa kinyana bongo batikwenda kugea nabo nontu bankujani nontu igita rĩrĩa rutha ire ũrĩa kwaraniria kinyana aciari mono nwije nkujani ciumaga igita rĩrĩa rutha tarĩ tuthiĩtera Christmas gwethwa mwana utiagurira ana chabati gwego ngino mwana muchara waku tutiji kuthijaga igita rĩrĩa rutha irega rĩa kwariria aciari na irega rĩa kwariria ana kenda misingi ya muturire icokanirwa no ntwendire gwigagwa mejie kwaragana gwegutwa niyo ntiagurirwa ngui baba kana na mami nguo ya Christmas ikwiri ukithira kinya mbeca iri kurichire bisi January gutumirwo nontu bwankujanio cia miji kogu irio kwenda kubathomithia mbeca cia bichi ichigwo ire bichi ni kuria gutithiraga ibare kwa nini lakini bamenya January bichi ikaigweriku irio mwana ora no ri rutha natige kurira muno akiuga brati agurira nguo ciere nguo ithatu ciembia nontu bwa rutha na eburia January ngachokwa cukuru ndi mzima kogu tutetherie tabia mbega ana bakarania rutha bwega na wewe mwana mwari na choke cukuru wa bora umire cukuru mweri wa kenda wewe mwana muntu murume kinya we na choke cukuru bora umire mweri wa kenda Father Matthew Keremori mwana misheni ya materi akiwata mbarua nene miaro ya Maruta kwe mde Dr. Maruta bena Mrs. Veronica Maruta bazo tethira sheri ba umba kumenyana mishi onto muchi tikwa mwana bishi yake tikwa mwana irio yake tikwa manyomba yake na kwenda moral support na kwenda kuongaindwa akamenya chori mbiyo mbi tugeno ndoni athukire kwena manjini kwa Illuminati na nkodomba samine no ni thikunde nekene mishi eto onto injiri yake gutumire wanjeri wa misani gutikogana kuthimisa ke utikwana ku semino mangeruthirwe kendo antu barikithie nguruki ontu wetu ke ritari butikwana ke ritari misa ne amatha mathimire lakini semina bantu semina wathikanisha wako na semina cha kuthisa misa ke semina ni ekarikithie nguruki Peter Getonga Menandi munene wa cibitari ya Molem Kareni akioria ciari gutigeri bakurutana na bao kende na gutigana na giontwire mono kiriana batwije bara bakwirigiro gukurio gutweka antu arume kagitani gaka alekana na mantu matene maigire nontu bia teru kagita mwana akathi gutana kiara karaka nontu daktari nwana kana mutani kwenda kumutana kigirina kwenda kuonia baba ngenda gutana na mpwe aitana mwana naye atana mwana naye akigwatwa no gwati mbio tukotuka mwana ora wana nyambura ke Jeremia nontu kwena njira tutana na choke mondan mwana omba kuigwa na thina chinga ti ora na mpwe no muteme naye agwa kithia guro cibitari kaire kuthinya nya gucokerwa into bibio tukwira ciari kaba menyere kabisa mea gwitigiria mwana waku atanwa kigireni mea gwitigiria mwana waku atanwa na uthi kana mbio akara na kano kiri wabangi ituthirane turi bantu omwe tutende Molem clinic no tete bwega ndesiwa Molem ndakari ndirwa mwana community na amwe na Catholic fathers twani twagide kuya ana bagara bantu omwe bakatagira misa tene ngurubona ndenio ikauma yalikia kuma tubarudire misa tukipangira juice bakinuka ngurubu ya chire ikaya tariki 26 kuna antu baba inge achiari bambukite circumcision Molem kwa 26 ukaya kwegwa utikole kubangania kwina nafasi njoro injiste ne ikenda tukegwa tuna nawe ndeni ya kampo ya Molem magejigo munga kiathara kankiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna nio riboti ikaithira ituike break yetu ya mbere ya kiremetha ya nteto geta kuraya ni tucokerete
Wow. That's right. Place your multi-bet on Onibet. Shukisha. Cash out in style with improved Onibet cash out. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na Theri FM wakaigwa kore no ntobote okugweria kumakire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni jaku gukorokira email yetu iria ni merutvcomplimecenter@gmail.com kana uturingire thimo gukorokira 0114 190 962. Meru TV, chionere mwanya. Ni bwega muno no ntubugite na mbere kurumirira Meru TV twambiririe na yeye siasa irashithirite igite na mbere kuchacha mbatikano irashithirite igite na mbere kumata katetune ka Meru naboni abunge baitite na mbere kirindionga cia ondena bagite na mbere gutariria yeye gukiria matura na gukiria mugongo jwa Meru naria bari kanisene MCK kariene batangiretwe ni mubunge wa gicungo kia Central Imenti Kirima Ngoshine na mubunge Daktari John Mutunga Kanywethia ningi kiri mamburaja agiya kujira ni CS wakaria bodene Kipchumba Murkomen nari abunge baba itena mbere kuromba yeye kuongelwa sub county inge kenda kwethira bakiguneka yeye mantu ya mitaratara ya kithirikari boreo wandikani bwa makurutu ba borisi mutaratara juraju irigiriju kwithira jo kiambiriria kimya twitite akiaria CS wa karebodene Kipchumba Murkomen ogite mutaratara jwa oyukania bwa makurutu gukirukira NPS kana National Police Service jokethira jurejwa oma ningi jwa wero riboti ya Jeff wagituma nawe Minister wokaria bwandene na wathani bo matura Kipchumba Murkomen o amwe na mujumbe wa Central Imenti Kirima Ngoshine na Daktari Kanywithia Mutunga ni bakinyite ntere cha kariene muthenya jwa narua kanisene ya MCK kiri arambe ya kanisa eje na yerithikite muthenya jwa narua ne aria kiaria mujumbe Kirima Ngoshine na Daktari Kanywithia Mutunga bameneretie bunene Rigathi Gachagua pigangi siasa sana na kelele nyingi, lakini rais akikuja kupigiwa kura hapa utashangaa ukiona kikapu yake imejaa na hao anapiga makelele namna hiyo nyingine. Mara ya kwanza wakisema Gachagua ametolewa kuwa DP, hao walikuwa wakinipigia kelele, nikasimama nikauliza tangu Gachagua ingie hiyo miaka 2 hebu niambieni Gachagua ametuletea nini? Akaniambia hakuna. Sasa mwishoe wanasema wanataka Kindiki aendelee kuwa deputy president. Wale wanakuja huko wakisema hawana message, hawana strategy, hawana mwelekeo, hawana kitu chochote. Wanaelekeza watu tu tuende huko, tuende kwa upinzani. Na sisi mwambie Mheshimiwa Rais, sisi wa Meru tumezoea kuzungumza. Sisi hatujazoea kurusha mawe ndivyo tuingizwe kwa serikali. Tunataka kukaa kwa serikali ndivyo tuweze kujenga
nchi yetu, tujenge haya masoko, tujenge nyumba, tutengeneze barabara, tufanye mambo mengine yote. Nkurukia jumbe baba ni barombete sub-county kiri isigo mbunge byao na kinya gutariria mathina bena John Kutho ja barabara. Sub-county, Central Imenti, or the Meru Central as it is the only among the two which does not have two sub-counties or three. Every other sub-county or constituency in Meru Central, in Meru County, and even the county commissioner will bear me evidence there, it has either 2 or 3 sub-counties. Kwa hivyo tumejaribu tukaifikisha kwa ofisi yako, inangojea tu ile inaitwa gazettement. Ukienda ufanye hivyo kesho, tutakuwa kama wengine. Na kama kuna changamoto tumekuwa naye muda mrefu, na mwenye kusema wote, msemi yeyote yule akisimama Meru anasema Mutunga afukuzwe na Kirima afukuzwe kwa sababu hawana barabara. Hiyo ndio message yao, hakuna ingine. Lakini Mheshimiwa Rais ametupatia heshima, barabara zangu zinatengenezwa 2 na tunamuomba ile ahadi aliweka aendelee kufanya hivyo vile amefanyia Mheshimiwa Kirima. On road matters, I wanted you to compare and see their constituencies without an inch of a tarmac other than highways. Central Imenti ni highway kutoka Nkobo kwenda Meru, kutoka Metongo kwenda Meru, ya Mutunga kutoka Meru kwenda Maua. There was nothing else kutoka Meru kwenda Mikindori. Mnajua ya kwamba Mheshimiwa Rais amekazana kuhakikisha ya kwamba ile miradi ambayo ilikuwa imekwama haswa mambo ya barabara, na mimi nasema mambo ya barabara kwa sababu mimi najua constituency yenu hii ya Imenti Central, ile ya Tikania West na sehemu zingine haswa ilikuwa imekwama. Wanataka sasa Kindiki ndio asikie na rais asikie mimi nikuwe kwa shida. Mimi naomba msiseme tena hii maneno jameni. Tukubaliane vile tulikubaliana. Nitawapatia hiyo sub counties hivi karibuni nitatangaza. Bakiaria chiegie wamba na mono wamba bwandethia ntereiji. Mara kwa mara mifuko wetu wanaibiwa. Na wanaibiwa kulingana na ile haja wale watu wako naye. Wakitaka pesa nyingi wanakuja wanaenda na wengi. Wakitaka kidogo wanachukua mbuzi, kondoo, hata punda. Sisi ni kama ATM yao. Wakitaka pesa kidogo wanachukua kidogo, wakitaka kubwa na wakienda nao wanaenda kabisa. Tunasikia kuna milima inaitwa Bendera, sijui Soleo Pili, sijui nini, sijui kama ni kwa kina mheshimiwa ama ni karibu hapa, lakini tunaomba ile kitu inaitwa operation. That operation pande ile ndivyo tuweze kusaidiwa kuwa na security ya kutosha. Tumeleta different camps ya police officers kuja pande huu na wamefanya kazi nzuri, lakini haijatosha, bado wizi ya ng'ombe inaendelea. Tunataka kuhakikisha kwamba we upscale operations kwa sehemu ambayo hiyo ng'ombe inapelekwa. Hiyo operation tumesongesha, tulikuwa tunafanya huko Baringo, sasa hizi tuko na operational center pale inaitwa Kirimon kwa hapa Laikipia North. Na hiyo itasaidiana na upande wa Meru. We will make sure that we deal with the bandits from the source kwa upande huyo ya Laikipia East ambaye wanatusumbua. Tunataka kuja hii kona tutafinya kama yeye ni Msamburu, kama ni Turkana, kama ni Meru, kama ni mtu wa kutoka Isiolo, kama anatoka huko sehemu ya Garissa, we will deal with all bandits for who they are. Ni aria kirikiria Kipchumba Murkomen na ugite mutaratara jo kujukia makurutu 10,000 jukambiria muthenya jwa rujo na kuga kinyaju jukethera jwa uma na weru. Ile exercise inafanyika kesho, tunataka ikuwe wa huru na haki. Na tumesema kwamba wale ambao wanakuja kununua nafasi ya askari, wale wanakuja na pesa kununulia wengine, ndio wanyang'anye maskini. Serikali iko na macho, tumeambia officers, recruitment officers, tuko na intelligence officers, tutahakikisha wao wameshikwa na wapelekwe jela. Ikiwa pamoja na officers, recruiting officers wenye wanakuja kesho, wenye watachukua hongo, we will deal with them according to the law, because we want to see that ile exercise ya kesho itakuwa free and fair, na wale wenye watakuwa na wana qualify, hata kama ni mtoto maskini atapata haki yake, aandikwe kazi, aende atumikie nchi yetu akiwa amejitolea kama wake. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam.
Kakitino kau MC wa Nyaki West Mobishi Kirema tete mbere kuika mawirane igro ya mawirane yeige mirandi ya witi mbere irakethira akithiria akariba wandi maturene riboti murikini mwandiki wetu Anteto MC Mwitonga. Gutikaire gutirio Nyaki West yomba kwithirwa gitete mubunge wa muthemba jojo yani MCA nyonto uritibwa bwa ngugi butangana kuonekana aciumetie uria kumbikika buru without missing my ones thai nkobokobo ira bwekairwo bwaretairwo unda bwitire nkobokobo twina ntoithinkia tonto ntoithinkia ateja na nkobokobo ntoithinkia eja na service quality kenda anto beto betaira njire ne ira chiagirite batena nkobokobo betu merira naturally I'm a very good example no ga gutho ati governor mutuma ntoithinkia ndingiomba ku deliver services you tonto re kagwira rari kuntiromba kou gintu kya mbere nguge mbitete kwa ninka nguge is a collective responsibility, is a package uge gutho ati governor mwegora twino Isaac Mutuma twaithinkia tutingiomba kutho tukiomba kutho twina service ira twino ndene Nyaki West Ward kuga ngwenda obwira nto beto to support governor ra twina we to support thirikari ra twina yo William Ruto na Kithure Kindiki nikenda tumba kuona service na service ile tukwenda kunengera antu chairman ti service yake turendo banengera quality service, not only service but quality service, and a very good example ngugira tukulita tulita ngugire gukinyanira na nguge ci sasawa na biwa ke ti barabara ke nkwariria cibitare ekambiti thaien manto ja cibitari najo nombite kwithirwo engene najo najetithiti na mutaratara mwaka antu bonthe bombe gukara bwega uria kwagirite laboratory weta chugu itwambirite mwanga maternity ituthithite mutharangari twathithia rap ituthithite chugu rap ituthithite runogone rap chabwene na ituthithite rap mbechire ingi chitiro cha ngine integrate mbecha cha kumithithiria fencing lakini still I repeat it again gwakinyira ni mantu ja ruji najo ati uria gukombekeka o muntu wonde onja yonde etigirwo ni kulima na tukathithia gweja ruji rwo ruria munithu primary tutulite githima kia 9.5 million ruji turute thianjira runyagwa ni antu ba mukito na njira kamugambi bote kunya ruji ru bete benyunya na njira thaindi na project yengia geria gobo project une almost 15 million antu bairiaga naja kauni kore kirimene na ndekunthe mwanka kiruti they will be the beneficiaries of good governance rujuru kaeja no na rujuru ntekwenda ro kunywa iro kulima ko chifu wa kwanza nyoba ti nyondi ngira mpenye mbere mbalia chifu ndonga ya getho the biggest beneficiary antu ba wa kirimene na ba duga mbwe ruji kairi ro kulima ti ro kunywa rujuru rwa 3 million ndasikuma mwanga governor Mutuma uga impegwa maximum na maximum kuma 10 million to 15 million rujuru 15 million kuma ngobari rujuru ngana lukanyu oro nyugo nyito ana nao isa sawa na nyamucha kithaka na ruwe na migru etete complete gweta mwanga kuthirira to aruingira au tukalima twinthe nabu uthondeki bwa barabara athondekete barabara uria guti ringi kwathithwa muthithirie ta juria athithitie kwa bankatha women lab the rate nkatha kuja Kariako kuja kwa Amini kuja wantu itania kuja wantu ikiugo kwina mamwanka kwa kwina mamwanka moro ukagwata kagwanga road i connected kieni kiamburi ochoke wete mwanka manga ya wena manga ya wete mwanka nkarakacha una nkarakacha wete mugurukia uma mugurukia wite na gito uma gito tonyere kwa Gitegi uma Gitegi utonye kwa Nkumbo uma Nkumbo uchoke wate kwa Mwenda Rugoji otonya kwa Mwenda Rugoji owate mwanka kwa Kirema ukumira chongari witia mwanka kiuthiro owate njire ka mutune owate kaire nami that network have done it owate njire engie kuma etura na thine nthoku buru enkobo now is an highway na tiki mwaki wekira mwanka karabati ugona kuma chongari wita mwanka nkobo wita kale maiga kwina moko botia wita kwa Mariama
ukawata kirungo ukaumira town rugo barabara ni rugo line kathithwa kila kitu o wata ngaragaje o eta monga na ange na kambirwa yugo tonyithia monga kumira kwa bamubichi nare ukawata njira kautheni kwa Rwanda na tiegiri karabati ukenda no mwete mubici kirima muriti ngugi ono kenda no mwete inya tingatinga nonto nande aritwa ndigwa agitwa mubici wa barabara roje na jangita jaria mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Meru TV. Orera thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa Rais William Ruto ithirite gitana mbere na mutaratara jwa nyota jukilenga mbeombithe kubokiria mubunge wa gicigo mbunge kia Tigania East Mpuro Aburi no rite mbeombithe bakiamukira mbesha igutigira ni bagwitumira boya kuiguna na baithire bakilenga kuiguna gukirukira mutaratara jwa thirikari riboti thurani madikwetu anteto kumatiania Debs Muturia wothirenja Kiari mubunge icigo mbunge kia Tigania East Mpuro Aburi kaitana karotiri manete na nthuki mbithi wira umbete kwitha gikunekana muno nde thirikari ya nyota no umbete kwithira kiure nthuki mbithi bagumba kwitha betumira mbechio na bawana njira ire batiri. Asante kwa serikali ya William Samoei Ruto kwa kazi ile ambayo anafanyia Wakenya kwa jumla, kwa kazi ile anafanyia kuinua maskini kutoka chini mpaka juu, na kazi ile anafanya kukumbuka vijana kama wakati tukua kwa Mudhara, na vijana wa Mudhara wa saizi wana kupata 50,000 shillings kwa nyota, na wa saizi wakifanya kazi zaidi wanaongezewa zingine. Na hii serikali yako ni tamu, ni serikali ambayo ina ukabila, haina ugombe wote. Ndipo tusema kwamba sisi kwa Kenya, tukiwa watu wa Tigania East, tunaendelea kuunga mkono, na sasa hivi niko na JT hapa. Wanasema kwamba 2 term kwa William Ruto na Kithure Kindiki. Ebueka nione, ebueka hapa. Harambe, tuta. Harambe, tuta. Jenzi, tuta. Kithure Kindiki, tuta. William Ruto, tuta. Kwa Tigania East, tuta. Kurabori. Nikenda mbeca iria bwitite kunenkerwa ikethire iri sindi capital ithire sindi capital iria uguo mitumira bwega ruju tukethira wina ngari ruju tukethira wina nduka ruju tukethira wina biashara ekwinene. Bwana Yesu asifiwe. Tuge amen. Ituje nthiguru kuri antu bambiririe na gwakia makara na naru billionaires Itana mbere kwari Mpuro Aburi no rite nthuki mbithi babatetikirwe kumwe siasa na itena witina mbere akiwa gintukira antu bakwenda thai ni mirandi ya witina mbere nti siasa chiotheri. Serikali inaweza sema iwezi? Inaweza. Serikali ya Ruto inaweza sema iwezi? Inaweza. Na leo ni siku ya Jumapili. Lazima tuongee ukweli. Tuongee ukweli. Lakini wacha mambo ya Kasongo, wacha mambo ya Kamnini, wacha mambo aende nyumbani. Kasongo aende nyumbani ndio agenda. Kasongo aende ndio agenda. One term ndio agenda. Agenda yetu katika Tigania East hata kusikia stories za Kasongo aende nyumbani ama one term. Tunataka aendelee kwa sababu ya maendeleo. President William Ruto na athikirire mantu ja vijana. Tuwe very very serious now. Nauga akathi the intervention chionde jautethia young people of the Republic of Kenya. No ririkana riria William Ruto auga mantu ja bottom up. Tu ririkana? Nandi batu itutu bottom haja. Ruto pena Kithure Kindiki bakwenda utwitithia iguru ariku. Antu bautu babega na ibabu buteka advantage. Inkuona ibo kuritanwa ni facilitators benu bwega na ni antu benu omenyo bunene muno. Kireikiria Mpuro Aburi. Lakini tukasema kwamba wacha tukujifiche kidogo. Next time wakuje. Wapata barabara zimejengwa, hospitali zimejengwa, stima imewekwa, matransformer kila kona inawekwa. Sisi watu wa Tigania East tunafaa kusema one term ama 2 term? 2 term. Acha nirudie tena.
Niyo riboti kethira itumilikilia ratu kubanganitia kiri metha ya Meru TV bita wa kabwe mutharimi monaniri wetu wa mathithio ni Paul Gujiri ngucuri ngatho cia mwanya ni bwega muno nontu bwitanira batu ikinya ntuko ntuko ugitwerie nyumba nteto era iri na gweta miangatene mugongo jwa Meru kuma kiri ni kiriwe asante sana ukolirunya gwitana mbere gutufollow kana gututhingata tugikuretera mutunduko jwa nteto ondaika wa idha wa ntuko obore nteto igutunduka ndena ondena gukirukira Facebook Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya na mitandao ingi ya kisasa @Meru TV Kenya. Nkwendere Jumapili jega ugorobo bwega okanyogore mutambo jodingatrete ni mubango jwa rumuri rwa siasa ukeretero Nigeri wa chupe na ria gatonya kire mubango job arena wa MC wa Nkwene Nick Brugo ninge mukaririgitika na chairman wa vuguvugu movement Kenya bakemurika kiuthi kia siasa 2027 nkwendere ugorobo bwega.